Иксаллах кутталлах түгенге хайдақ жағанар сунтар әлге әйтін оғылары билелілер. Манна 2 сылын бағарыттан серекті болуған Аллах күре сытылынна сунтарда корреспондент Ольга Захарова салгыл. Тоңоллорун домнан кулга карагыт чита болан турар кырачаннар кутталлах байы барда жиңнаа курдук ден этеллеринен сылыктаатакка көрак сылын соргун ситте. Меха балалана или тастыват илилери антиллерин. Анта меха бат ан кайда арияларын. Бахарна ден кайда ки болоктага бити тойда. Түрген белем. Оны храбрый. Оны түрген. Бахарнай массына анал таңастагы олаттар агнитушителлер онногор умая турар массына ләмәтиттен жону быхаһын барыта жиң быхыгамайгыга чугас. Онан кыттаачылар да, көрәчүләр да сүстес тибиттәгәр бидде көрбүттерин өтөр умнубат болохтактар. Полиция ветераны бу оскола беле келияттан бу маннык тон бийнигите тәңгәүләләр. Олорутон аспытыллардагар келинге туктара тупсубут көрдөлүләре окудук быйлыктан кыттар огсаны эми элбәте ден беле тәхбин бар. Икки команда ара-бара кирсен түмүккә патриот кыйлаганан тагыста. Бастың бахарна ятынылбыт Арсен Филиппов маннык күрәктәһи олус тухалаган белетир. Шипсы туна белли. Масынаттан кихине быгырган Аллага бит. Главное иксы канадан түрген остук токойдан камсаны канада. Ол да боллар иксаллах кутталлах түгеннер олоққа суха баталлар бетете. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениете, Сунтарулуха.